Despois de 3 vitorias seguidas que reactivaran a ilusión polo ascenso, un rival da zona alta, a Táboa, rachou coa progresión que tiña o Racing de Ferrol. A Ponferradina xogou mellor as súas bazas no Toralín, onde perigou o inicio do partido pola neve que cubría o campo o día anterior. Os ferroláns comezaron ben, motivados polos seus bons resultados, pero no minuto 29 adiantouse o rival. Foi tras un centro de Ernesto que rematou de cabeza Óscar de Paula. É un dos máximos goleadores da categoría e estivo máis rápido que o central San Julián para chegar ao balón. Con 1-0 aumentou a confianza da Ponferradina, que ata entón se amosara un tanto errática en ataque. O equipo leonés empezou a intimidar con maior énfase a portería de Sergio e acadou botín nunha das primeiras xogadas tralo descanso. A acción de ataque rexeite do porteiro que aproveita Rubén Vega para marcalo 2-0 cun disparo cruzado. Con 2 goles en contra, o Racing tivo que aplicarse para tentar emendar a situación. Gozou de oportunidades nas botas de Marcelino ou Corredoira e mesmo Nano estrelou un balón no traveseiro, pero o control do partido non se traduciu en puntos. En la segunda parte sí que empezaron muy bien la Ponferradina con ese gol, pero luego hemos tenido todo el control, yo creo, del partido. Hemos tenido ocasiones para llegar. Bueno, se ha decidido en 2 jugadas en las que el talento y el acierto de los futbolistas de la Ponferradina ha sido determinante, ¿no? O equipo ferrolán mantense a 5 puntos dos postos de privilexio.